Hurmatly көрүүчүлөр, assalamu alaykum дагы. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн 2021-жылдын 4-июлу авторунок Бишкек. Биз ушул адаттагыдай сектор 4-тө жайгашкан аралаш немец, кореец, японский аралаш срочно сатам обмен бар жакшы амалдагы унааларды көрсөтүүнү улантабыз. Видеону ягына чейин көрүп туруңуздар. Бул жерде Toyota Harrier 2002-жылы чыккан объем 3 газ бензин. Басы $5800. Отуруштары кара түстө кожа. Multi-roll газ бензин. 4 кышкы дөңгөлөктөрү дагы бар. Nissan Primera жылы 2002, объем 2 автомат, $2800. Телефон номери 706 39 36 37. Subaru Forester 2000-жылы чыккан, объем 2 турбина, $3800. Состояниясы жакшы, үстүндө люк бар. Правый руль Toyota Avensis. 160 000 км жүргөн, жылы 2003, 2 объем, басы $4,500 сурап жатыр. Mercedes 220 S-класс. Состояниясы өтө жакшы. Үстүндө люк бар. Жылы 2000, объем 5 автомат, басы $5750. Honda Saber 2001-жылкы, объем 2.5. Кагазын азыр ачып көрөлү. Бас канча экен? 4,5. Номери 702 38 28 60. Продаю Mercedes Гигант 709 холодильник, морозильник, срочная цена $8000. Продаю Mercedes Гигант 709 холодильник, морозильник, срочная цена $8000. Продаю Mercedes Гигант Honda Civic 195 000 км жүргөн, жылы 2003, 1.6 автомат. Басы $5200. Коробка автомат. 14 и Mercedes Гигант 609 свежевременный или меняю на легковую автомашину. Телефон 0550 123. Mercedes 210. 203 000 км жүргөн, жылы 2001, объем 4.3. Автомат, полный комплектация. Басы $6500. Квартиры премиум класса с красивым видом. Памирстрой курулуш компаниясы батирдин чарчы метрин $600. 36 айга чейин бөлүп төлөөнү сунуштайт. Эски унааңызды Памирстрой курулуш компаниясынан ыңгайлуу шарттар менен эликтүү батирге алмаштырыңыз. 0550. Центр Каталист. Toyota Camry 2003-жылы чыккан, объем 2.4 автомат. Куплю катализаторы без последнего. Басы $7200 сурап жатыр. Быстрый расчет плюс сварочные услуги бесплатно. Телефон 0705 15 66 00. 0705 15 66 00. Mazda Demio 2003 1.5 автомат. Рестайлинг. $3800. Номери 0700 09 27 23. Урматтуу Билайн Мегаком о абоненттери радио түйүнөн сиздерди өз арада 10 20 30 40 бирдик салсаңыздар болот. Урматтуу Билайн Мегаком Subaru Legacy BL5 кара түстө 2003-жылы чыккан, объем 2, басы $4000. радиосы вы можете пополнить баланс на любую сумму. Пополнение спонтанное. Обращайтесь 3 23 00 70. Toyota Camry 45 рестайлинг, 119 000 км жүргөн, жылы 2011, 2.5 автомат.
Bası $10.700 sırap жатыр. Salamın. Salamın. Honda Odyssey Көктөстө 164.000 км жүрген, жылы 2002-2003 автомат. Центральный замок деп, басы $5.000. Номері бұл жақтан жақшы көрінмей жататын шет. 0703 32 82 88. Автоломбард. Срочный выкуп авто. Высокая оценка, выгодные проценты. Звоните по номеру 0500, а также по номеру 0500. Honda Accord Universal 2004 автомат, басы $4.600. Жабық екен, біз артынан көреміз. Дағы бір Toyota Avensis Universal қара түсті 2003 жылғы шыққан. Объем 2, басы $5.500. Салон көріп қойлы. Байка, пробег қанша олды? Пробегін білбейм точно өзім. Салып тұрып атсаңыз. 246.000 км жүрді. 246.000 км жүрген дейді. Ушул Avensis-ти издеген биздин көрүүчүлөр өтө көп. Номерге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Mercedes Vito 2009 жылы чыккан, объем 2.2 механика, басы $9.800. Коробкасы механика 5 емес 6 ступа екен. 371.000 км жүрген. Көңіл бұрымыздар соқылықтан сарай сатылат, мал қармағанға бардық шарттары бар, келішім бадам, же машинаға алмасуға варианттары бар. Соқылықтар сарай сатылат, мал қармаған 0708. Honda Serve көк түсті 2008 217.000 км жүрген, объем 2.4 автомат, расход жүзіне 10.2, басы $10.500. Задний камерасы бар, 4WD. Luftaya kalasın, anlamıyorum. Luftaya. Toyota Mark 2, 98 жылғы, объем 2. Коробкасы автомат, бағасы 3.5 сұрап жатыр. Аларчадан 2.5 соток жер участогы сатылат, қызылтөбе бар, бағасы $5.500 же автомашинаны алмашабыз. Бишкектен Нижний Аларчадан 2.5 соток жер участогы сатылат, қызылтөбе бар, бағасы $5.500 жер участогы сатылат. Audi A6 S6 кузов 274.000 км жүрген, жылы 2005, 2.4. Коробкасы автомат, басы $6.200. Абхазиядан келген Honda Accord 136.000 км жүрген, жылы 2003, 2.4 газ бензин. Газ установкасы жаңы қойылған үшет, новый деп қойып тұр. Басы $4.800. Абхазиядан келгенде газ өзі қойылып тұр, да? Бұrdagini қойдырдым өзім, жаңа эле қойдырдым. Жаңы? Ооба. Қанша болды? 28.000-ге қойдырдым газды. Болушу 4.6 болот. Болушу $4.600 болот дейт. Моторуштары қара түсті кожа. $39 кузов BMW 520 2002 жылы шыққан, объем 2.2 механика, басы $4.800. Toyota Corolla Verso 2004 1.8 коробкасы автомат, типтроникпен. Басы $6.000, номері 0773 16 33. Просто автомат типтроникасы дағы бар екен, да? 1, 2, 3, 4, 5 деп жылдыра тұрған. 210 Mercedes
98-ci жылы Японец 403 автомат басы $6000. Subaru Legacy B5 174.000 km жүрген, жылы 2005, объем 3, боксер мотор, коробкасы автомат, басы $5300. Номері 555 605 104. Пробег қанша қалды? Звук таза тұрасыз, звукты. 174.000 km жүрді. Honda C Absolute 2004 автомат, басы $5600. 124 Ешка 94-2 автомат, газ, бензин, басы $3100. Nissan March, жылы 2003, 1.4 автомат, басы $3350, номері